Pozdrav ekipa svima, dijelovi su napokon došli. Ovo je zapravo taj adapter koji nama treba da bi povezali naš radio. Ovdje imamo filter kabine, ovdje imamo filter zraka, oba dva su od Valea. Za našu tablicu i za dva svjetla. Onda ovdje imamo 4 svječice, naručili smo od NGK, naravno NGK R za prednje i za zadnje kočnice. I onda sam ovdje naručio još samo 2 šarafa u slučaju da jedan provrti. Dakle, šaraf koji doteže šajbu na glavčinu. Ovdje smo uzeli zadnje diskove Brembe bušene, a ovdje smo uzeli prednje diskove od Brembe bušene. Dakle, ovdje imamo zadnje i prednje pločice. Ostanite s nama i vidjet ćete zapravo šta ćemo sve raditi i šta smo radili prije nego što smo objavili uopće ovaj video. Ne znam koliko je sati, vjerojatno 1-2 ujutro. Naručili smo taj adapter. Adapter je bio ovakav. I dobio sam naravno priključak za antenu, isto jedan mali sitni adapterčić koji ide ovdje. Ekipa, ovo smo dobili od radija. Dakle, ovaj radio podržava senzore, podržava jednostavno svašta, ali mi to nećemo ništa stavljati na ovaj auto, pošto ovaj auto nema senzore. Dakle, ovo je taj samo jednostavno adapter, doslovno plug and play. Dakle, kontakt je tu. Sad ćemo da li radio radi, evo ga. Super, odlično. Radio radi i sad na njemu već piše Download Pioneer Smart Sync Up to Set Up. Dakle, skinut ćemo ovu aplikaciju i onda ćemo vidjeti koliko zapravo i da li zapravo ovo radi. Evo ekipa, sada se bacimo prvo na posao čišćenja ovog našeg jepeka. Znači, jedna od ove dvije su propišala, ne znam nija samo koja, mislim da je čak i desna strana propišala, tada ćemo i to isto zamijeniti. Dakle, sad ovako skidamo zadnji točak, čistimo sve, šlajfamo sve sa ovakvom četkom, onda bacamo cink, zaštitu jel od hrđe i onda bacamo primary boju, tako i ovdje isto. Evo ekipa, skinuli smo sve, došli smo do glavčine, glavčina je u redu. Stare pločice su doslovno nove pločice, to je neko stavio, ali zbog ovakvog stanja trenutnog kako izgledaju, mi ćemo to promijeniti. Diskovi isto, diskovi su u ok stanju, ali da, naravno, kad mijenjam sve, onda mijenjam i to. Sve je doslovno puno hrđe, ovo ćemo sad sve doslovno očistiti. Baciti cink da zaštitimo od daljnje hrđe. Ovo je samo površinska hrđa, dakle to nije ništa puklo, to je samo ta površinska hrđa pošto je auto stajao 7 mjeseci. Sada sve ovo čistimo. Sad kad je podloga, ajmo reći donekle čista onoliko koliko smo htjeli. Sad bacamo cink spray, to nam je zaštita od daljnje hrđe. Kad radite sa cink sprayem i kad bojate, znači u primary, obavezno nosite dakle ovakvu neku zaštitnu masku sa filterom, jer ovo što cink spray radi, to je doslovno... Dakle, nakon cink spraya kad se osuši, sušenje traje nekih pola sata do 45 minuta. Nakon kad se osuši taj cink spray, onda bacamo primary color, to će biti naravno crna, kao što je ova štanga ovdje crna. Bacamo crnu boju i bacamo zaštitni lak i to će biti to. Čekamo sada da se osuši, to će trajati pošto je vani hladno, jako i kiša pada. Trajat će sigurno više od 45 minuta, ali nema veze, dotad mi idemo prednji točak skiniti, očistiti i onda se vraćamo na ovaj. Prednji dio, dakle, skinuli smo ovdje točak, sad skidamo naravno naša klješta, skidamo opet disk, sve kao što smo radili na zadnjem dijelu. Većina hrđa što ne ide, naravno stoji već godinama, jednostavno ovako skupljanja soli, skupljanja svega nečeg. Samo upudarate malo čekićem, to ispada i to je to.
Evo ga ovako ekipa Parksideova flekserica, Parkside Performance, nakon pola sata, znači brušenja, ajmo to tako nazvati, strogog jakog brušenja, znači uz pritisak i sve, pola sata baterija je komplet prazna. Dakle, ovdje koristimo bateriju 20 V 4 amper sata, znači njihovu najjaču sa 4000 mAh, njihova najjača baterija za pola sata baterija je komplet prazna. Stavili smo bateriju da se puni, otprilike traje pol sata do maksimalno 45 minuta punjenja baterija, imamo fast charger. Mi nastavljamo dalje sa Parksideovom bušilicom, ovoga puta nastavljamo sad ove male sitne dijelove. Kako to trenutno izgleda kod nas u našoj maloj garažici. Dakle, oba dva točka su skinita, ovdje se čeka još da se boja, naravno osuši. Dakle, prednji dio je gotov i ovdje, kao što ćete malo manje vidjeti, zadnji dio je isto gotov. Tu se već sad spremamo baciti naravno naš završni boju i onda naš završni lak. Dok se prednja strana osuši, mi ćemo zadnju lagano završiti. Za vrhunski posao majstori zaslužuju svoje vrhunsko piće. Moramo popiti jedno piće. Živjeli. Koliko smo mi prašine ovdje u našoj garaži napravili. Znači, katastrofa. Dakle, obojali smo sve koliko smo mogli uhvatiti sve sa rukom. Sve je obojano. Imate ovdje cilindar koji ima ovako 4 pina. To trenutno izgleda tako kad se naš cilindar vratio do našeg kraja. Primjer, na ovom autu je bilo jako teško da se uopće pomakne taj cilindar jer je zapekao 7 mjeseci, doslovno se nije bio vozio. Dakle, ja što preferiram, gurnete samo ispod gumice ovako VD sa ovim nastavkom, jer gurnete samo ovako ispod gumice, našpricate par puta, napunite zapravo tu membranu, ajmo reći tako, ili ti zaštitu od našeg cilindra, od prašine i od svega. Dakle, jednostavno morate samo nanijeti malo VD-a, očistiti to, točka, zarez. Pa sad kad smo vratili ovaj naš cilindar, najbitnije od svega je ovu našu glavčinu očistite, dakle komplet koliko god je moguće. Onda kad se glavčina očisti, ja koristim moliku, dakle stavljam moliku da mi ovdje, ovu plavu pastu, da mi ovdje ne zapekne oko ovog našeg prstena od naše glavčine, znači tu je najbitnije da se to stavi. Ovo ostalo ne mora biti toliko previše. Dakle, ne previše stavljati ovu plavu pastu, da ne bi poslije tu špricalo po ovom šucplehu, da ne bi špricalo po svemu. Dakle, najbitnije je samo ju nanesite da ona bude prozirna, ne puno, znači sasvim malo, da ne bi prilikom sljedećeg mijenjanja zapeklo. Sad kad je plava pasta montirana, ne puno, vraćamo naš disk, vraćamo naše pločice i zadnji dio je gotov. Centralni šaraf od diska koji se šarafi na glavčinu ja dotežem većinom ovako na bušilici, prvo na 100 Nm, onda na 150. Ekipa, ovako to izgleda, sad naš zadnji komplet desni dio je montiran, sad stavljamo ovdje gumu, sad kad je montirana prelazimo na prednju stranu. Prije stavljanja nazad diska, naravno obavezno očistiti glavčinu, vratili smo cilindar nazad, sad se vraćamo, stavljamo plavu pastu, montiramo disk, stavamo naše sedlo i pločice, zatežemo sve, vraćamo točak i to je to. Montiran cijeli prednji disk, montirana su klješta, montirane su nove pločice, sad vraćamo jednostavno naš točak. Vraćen je prednji lijevi točak, to je to. Dakle, zadnji točak, otpuštamo ova 4 šarafa, skidamo točak, skidamo disk, skidamo pločice, skidamo doslovno sve, stavljamo novo. Skinuli smo naš točak. Sad krećemo jednostavno u skidanje naših pločica, spremljenje za stavljanje novog diska. Prvo čarafljamo ovaj šaraf, onda imamo ovdje dva klizača koje čarafljamo. Kad smo skinuli naše kočione čeljusti, sad ćemo jednostavno staviti ovdje pločice. Najbitnije je kod zadnjih pločica što ovaj auto ima senzor, znači senzor javlja kad su kočnice istrošene do kraja. Stara pločica i nova pločica. Dakle, mesa ima na oba dvije, skoro doslovno novo, ali mijenjamo jednostavno, kad mijenjam komplet, mijenjam sve. Stavljamo ovdje sad plavu mast na glavčinu. Evo ovako to izgleda kad je točno onako kako to treba biti. Vraćen je nazad točak, a mi imamo ovdje jednog posjetitelja. Nice. Dakle, ovako ekipa. Prije nego što montiramo naša klješta zajedno sa našim pločicama, moramo dobro učvrstiti ovo naše sedlo. To učvršćivanje našeg sedla nalazimo ovdje iza. Naše sedlo ćemo učvrstiti ovdje s ova dva šarafa, jedan se nalazi tu, drugi se nalazi tu.
Evo ovako sad da vam pokažem samo kratko, ja koristim od Brembe, kao što vidite ovdje, ovaj dio se samo namaže ili jednostavno što ja radim možete nanijeti ovdje ovako na pločicu samo na ovaj mali sitni klizač. Imamo ovako dva klizača koje idu nama sa ove iz strane, točno evo ovdje i jedan ide sa druge strane. Jednostavno ih namažite da oni mogu klizati lijepo. Ako namjestili smo cijeli prednji desni kraj, dakle stavili smo ovaj limić koji smo novi kupili da osigura nama ove pločice, znači da nigdje ne žive, da to bude sve čvrsto i to je to.